Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Uburusiya nanone bwongeye kwataka abikomeye i Kiev ndetse na Zaporozhye, ari nako bukomeza kwihanangiriza abasirikare cyangwa se abakomando ba USA, bubabwira ko nibongera kwibesha bakataka muri Ukraine bataka ingabo z'Uburusiya, Uburusiya nabwo burahita basubiza mu buryo bwa gisirikare nk'uko bwabigenje muri Ukraine. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza kandi subscribe ukamanuka gato ugakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru utuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Ibitwaro bya misile z'Uburusiya bikaba byongeye kwataka cyangwa se guhungabanya agace kamwe ko muri Ukraine, ariko kapitali i Kiev cyangwa se umurwa mukuru ndetse na Zaporozhye. Mu gihe gitoya ibi byari bibaye, ariko ibi ngibi bikaba byateje akaga gakomeye cyane Ukraine, kuko Uburusiya bwateyo imbaraga za nucleaire, indege ndetse z'intambara nazo akaba ariko zari ziri kumisha ibisasu i Kiev mu rukerera ndetse bigakomeza no muri iki gitondo. Ibi bitwaro rero bikaba byangirije ibikorwa remezo ndetse n'inyubako z'abaturage n'ibindi bintu bisanzwe birimo amashyamba ndetse n'imigezi. Ukraine kandi ikaba ifite akaga gakomeye cyane nk'uko yabitangaje. Inako rero abasirikare bakomeye cyane batojwe bo ku rwego rwo hejuru ba USA, Uburusiya bwongeye kubihanangiriza bubabwira ko nibwongera kubabona muri Ukraine buzahura n'akaga gakomeye cyane, kuko Putin ubwe ibitero azahita abigaba kuri Amerika, kuko bizaba bigaragaye yuko nabo bari kumushotora cyangwa se bari gukomeza kumwivangira, dore ko yongeraho ababwira ko ababaye cyane, muri make ko Amerika ishobora kuba iri kwicukurira imva mu bintu itazi. Ni mu gihe ibi bikaba bivuze ko umusaruro w'uku kurwana cyangwa se w'uku kwataka kwa Amerika bikomeje gushira akaga muri Ukraine, dore ko uduce turimo Clinton two muri Ukraine ndetse na Zaporozhye ibitero bikomeje kugabwamo cyane kandi ku buryo bukomeye. Ibi ngo bikaba bigendeye ku nama za Perezida Volodymyr Zerensky, kuko ngakomeje kunangira umutima mu gihe Uburusiya bwo bumusaba kumanika amaboko akemera ibyo bumusaba, dore ko ibi Uburusiya bwabitangaje amezi menshi atambutse, ariko Perezida Volodymyr Zerensky akaba yarakomeje kwinangira umutima. Ibi ngibi kandi bikaba bigaragaza yuko nta kabuza intambara izakomeza kuba, kuko nta gahenge mbona muri intambara. Imirwano isa nkaho izaba prolonge, kuko ibi ngibi bikurikira nyuma yuko abaturage bo muri Ukraine bakeneye gutaha, asigaye ubutegetsi bw'i Kiev bukababwira ko muri Ukraine nta mutekano urimo, ibyaba byiza ko ari uko baguma mu mahanga. Ari nako Perezida Vladimir Putin nawe ubwe yafashe abana batoya abo mu Burusiya akabatoza ku buryo buhambaye, ubu akaba aribo bazengereje i Kiev cyangwa se Ukraine muri rusange, dore ko Perezida Vladimir Putin ubu magingo aya ngaya noneho bitandukanye na mbere, kuko ubu ngubu afite intwaro ari guhabwa
na Iran ndetse na Korea y'Amajyaruguru n'ibindi bihugu bigenzi bye biri kumufasha mu buryo bwa gisirikare ndetse si no mu bundi buryo. Igo Stamina TV, hasta la vista.